nama rohata jolo tapuka mulut tadi bagasan tangyang dohot puji-pujian satu hata baru no pinasah atau hamuna dia muna permusin nami aing tabuka maularon di bagasan Tuhani tabain ade pujian ta Bapak Pasada marohata asata buka ulat tadi buka satikyon martamia kita aliamang beri kami dusudi Tuhan basam-basam asini roham namanu kunuguhami ali Tuhan satu tikyon suang-suangni ali Tuhan di bagasan sadarion ima di nama jalo pamasumason perbugason anak dohot buruni huriami siatonga-tonga ni huriami mulati madiho Tuhan hodo naong pasadahon na sida na dua gabisada keluarga mana sida keluarga nasitong dia rupa ni Tuhan keluarga si oleho ali Tuhan keluarga na marhabiaron tuho uhut makaholongi sama makaholongi mulati madiho ali Tuhan di bagasatikon Tuhan songon tuan rumah bulahan namak ima keluarga siagian nanaing mga pasahaton dohot majalo adat na partu adat na batakon Tuhan Yesus hodo perbagahami Tuhan di saluhut na nasa panggulmit ni gulung nami tukodo haposan nami hodo haposan nami hodo pakirimu di bagasa kami Tuhan napatuluson Tuhan ulaw non mulai siya na mabuka satu na pujuk keperno Tuhan totong doho pangasaw kami di bagasan mulu nami asasaw Tuhan ulaw non mardame sonang alani guarmo na marmulei maringana ditong atong ani ulaw non atong tiroy magano Tuhan ulaw non baik siyan pihak paranak pihak parburu dohot akad tulang sudi hula-hula dohot akadong asahutan na dohot tu ulaw non ali Tuhan damem na sumurungi masodak ditong atong ani ulaw non wasumiman marhuraja di bagasat kami asa ulaw kami Tuhan ulaw non mardongan mauliate di bagasan warni Yesus Kristus Tuhan nami martamiak kami tuho atong Tuhan di nama buka ulan opi Tuhan tong jo mahod itong atongan nami jud nami moholi Tuhan manotong manahot rodi sa liling ni liling na amen. Ingat kami po dari inatan tulo amat sa ibadah ilok sono tu baru tu isa bari oras mahamisut lampi
maju nama dong asahuria. Saat kedua itu hino itu bonana. Sahama na udah dengan dihita sa luhuna. Sama lima amin. Minua mata lihat katubuan ni Hawares. Bayan dari Yesus kita besaudara. Bayan dari singa asal saudara kami panggulan di bulan kami. Hari nauli do juga selesai doa kita bangulah kepada Dato napal tu mau nirwani pantai doa sama Tuhan muna karena hal yang buat dia mu permusim kami bersama satu nih. Sa 10 baik di kami godang sopa aduh batu godang mula-mula binuat tanuliat haujahan di pinggap pasu amin ang mga liat di paguni alaman namin di batamat to mga sumasu baik godang mga liati. Neng rumah kami lahu mengulupi anak parumahan nami alai di anak kami di parumahan nami sangonon pangiduan nami ate songgok atau soit tubuhan di tada-tada dang nama kulit kami akan torah milyon si badan nami duna sudah titin na tino pamatong golang-golang panganahuna
otik sekali pinanabuh pesawat kami. Kurang mantong pinasuna atau tidur Malaka. Maulate manang di hamuna hula-hula na kami. Gabi. Igok ko juju muna di kami sudah yanak ko muna. Marhide-hide no ay rodo kami sudah yanak ko muna di son mga dopi ima na majalo pasu-pasu pardo masarepeo matulang niba do natulang niba sebagai sejoro itu hatta marhide-hide na kosongai. Senggiat matong marhide-hide Setua lak tugas kor mardak ke bunga-bunga. Seorang anak-anak atong tulang nibe ido, natulang nibe seorang telegabian naniu. Doaik pe pinati ko kuzur ma itu pinti bian. Mana tu dia betong tulaku do natulaku mengalakka toktong ma gabota persew. Asa dulu berbadua mena masih tata dulu parang. Saut matok tulaku do natulaku jual mertua. Jalan si torong ko parang. Samsul saat berpeat. Nunga saat ada uli di kita nabar hule berburu. Selalu mai tau tepanggabi tepar horasan. Naik pebar musik nami. Gabi. Asal sopa kami jo hule nami. Kadang mai sino muli nai. Sa
maharaja ni dakon nami kinangro kamu marupahami Maulati mah. Dinong roh kami menunggu kamu hula-hula nami. gabi Doaik pe tarsungod dia pe nabuhi tapatu haba kami anak komuna. Yok na juga tak sudah pulung satu dia. Tu peso sa dia sebenarnya nami anak komuna. Tak sudah daun ka kulau las neroa. matudu Di naik pe tuan musik kami tapi asa usop kami musik udah nami berhite-hite sebenarnya nami na sosadia bebetang masih nong muli nih. dohani mengidul tuntuman kadewata hiruk na tua lomak cili juang lomak dung binabuan manang di dia pisaluhun hamen ako nami manang si matotong di pasu-pasu Tuhan ope amang naman nami asalahu kami lahu mga pek Setiap dia muna hulu-hulu nami. gabi amang gabi Wala pa itong dia peneng roha mamano pa mabain sabi-sabi to kami. Nong las maruhan naman si. Alam na mayroong nga tuhita irokon huli-huli kung mga dutong dua. Sa naman ketiki. Nong sampas ba si sulit kami. Magkata ba? mamulia So niya ba nami? sa buwas sumahamu amang law magbuwas beriton dito kami iyan ako mo so kung di magjojo namin ito hamu na hula-hula namin malaga mani hulu matatay matikot yung hamu amang nanang Roma raja ni hula-hula namin law patahat ka sa beriton din namin baik di sigot ang sopa baru mo tukot ang tamu-tamu
madihamu nabo madihita sa paduhan ina tuwi asapir mapoki bahul bahul mapasalongan pir mator di busalhuna luzuluzuma nang dalan di Panginoon. Muro tong soli memor si berto ni rawo kam di partikino las para hamu macakos ata nila tuwi meron corona mesin si opa magulang pangarahuna o di so sa niya memor si berto di na hugo kami madapat to kamu di partikino sa tuwata ma namanggoki paso-paso asasama sonu sama hotel di garas nung ngasahal kami marna tapa dia lupa mu di pogun dia lamamu masuk tong kuata sahabat tetap gabian sahabat tetap orang atau ngamang guru ala hobere kami rong dong ulingan di patu pamu usaha sahali dalam nama tong sama karena kita deh Jolo halat to kami jomang. Sikot tangi budami bakot na hal tamat to na tungiro biar. Oras mo kami nak komun na majalo. Kami mahmud din namin mga na. Sa ko di masakan man komun. Orang jadi pemurun nama itu hobere kami di patu pa ulingan kalau si pataumu dalam nama asalnya tua-tua siang mula siang suruh mula topa bayar para kami udah pulang-pulang. Tati hula-hula tadi Allah kita manufak nasiga nas disikir dan nasiga sokota dan tati alta itu kan mau lihat mana aja nami di suku-sukunya aja ope neneng rumah kami lah mana teh hukum manufak kamu selalu hukum hula-hula nami tunggu dia mah raja di si ope mah kami macam calon teh amang nama nami nang lama kami lah mana teh hukum manufak hula-hula nami takas mau bani kocang tati aja mah Ligo. Mau lihat ya? Dalammu menjadi pada nami. Jadi kamu tak perlu berbuat dengan nami. Las meruah nami. Ya benar. Kata ni nama tuan berkata nami yang mengubah kepada teman yang kita di dunia. Kors mahal nami nama calo. Sini oleh humu. Di bunga pun di tangan nami. Tangan nami kau materi bata. Pertama-tama kau masih kat ni. Dia bunuh lagi. Mati tu. Ini tak keluar kena masih holongan. Gabi amang gabi. Asa hubat Dulu kau dulu. Rohanami. Pada botol. Kamu
guru nami tak lupa bima di pengantin berdua baik nami musik bela nami pasangan kelas ke nami Orang
tua-tua berkurang namin si Titi masih kong pagurang-kurang pangarahuna. O di susalia, nabuhi tapasal kami patuduhon, pasti ruhan namin ito. Ang mga namin terlubog yung dipagantin. Sa Tuhan tama, napasik ko. Dito na namin. O lihat yung mamang baruwa sa sasol, matinog mabuti na tigaras. Samo pa sa tami, silas niruhan namin sa mga masuk. Sama at paggabihan sa ato panahon. Sa sitong namang baruwang go di ruhan ni Robong sa sitong na, ikunain doon yung manoto. Ati. Kaya namin, ikot kami po naman ito kami. Ito masih guru, diholak ko lang ni hutan. Horas sa kanya baru-baru, kami kami baru-baru. Sama itu kaya namin. Di hamuna tulang kami, bona tulang, bona hula, bona diari. Dohot hula-hula nami na poso, hula-hula ng marang-marang di. Asal mahabara dyan nami, laho magbuas si Benitondi. Dohot tulang kami, tulang rawon nami. So ani may liling kami tuham sa hula, nasa hula-hula nami.
songoni ma dihamu hasuhuton Gabe tadi nami. sa tabi bolon iya mangburu ko pungisi karol molo tungdang boy hojong-jong mangburu buak karosim itu so Oh, lo kurang mo dito si betul. na songoni ma nang dihamu na sa luhun na goparan ni amang boru nami isom majolo sudi homereng goparan ni pungisi murni jadi lo songoni ma dihamu na hasuhuton parana di bagasa tikyo Gabe tu lah, gabe. asing doluk asing duhuna asing luat asing paradatonna ala sahali haroro doha mediso imulai sian tulang si jalo titi marako sahatu bona hula bona tulang bona niari hula hula na poso hula hula na maraha marangi disordo nek kami sudi molo dihamian akamang boru ba mangkalastahi ma makana hudok dison songod dia dison asa huboto hami mangigintahi tu akarong akula hula kami doi baru bisa tahu dia kasulota ima molo na waktu si hami molo tung asing para dato tadi son asa huboto hami dari lo songoni ma dihita saluhun na hula hula lumobi ma dihita oduran ni tulang si jalo titi maraku dia muna karaja ni hanggi ku disoko para ni tuan cuma nipil raja ni anak nabi muna hasuhutum marga syagiat Mau dah tu lah. di bagasa tikyo di ulolos ni rohana binatu pamuna ima di parsaripeon ni yanakota ima berenami rabdohot burunami di bagasan sadario di otak kamu hami saluhuna hula-hula muna lohok makalacom mangiduho to mata martua di bata anggiat parsaripeon ni anakota parsaripeon silas ni roha dihita na marhula marburu jala jol mana sahat penggek sahat sorum matua Macam tu. jala nunga huwag kami be di haroro nami dalam manda batok kamu si pirnitodi tarsongoni be kerajaan emang buru nabuh batok pahami nabok masong ni dokon hatan si dua firma poki bahul patsalongan firma to din hamuna salun na raja na kon nami naman jalo tu masika ni dihami hula-hula muna na mga le Macam tu lah. tarsongoni be kerajaan emang buru nabuh hatan si pirnitodi nabuh masahat kami noai ngudut ni sulota tarsongod dia ma raja emang buru namasa di 2 tahun Mau dah cuma jodoh wala cokan jodoh tu lah. Raja nami hidup na tua ada poki bahu dalam pertolongan. Prima tu dinami hami anak kamu nuju mana kapangoloang. Tulang na basa ikut kami podami. Tibo dulu tibak katuban kadang-kadang ke. Kora sama kami anak kamu matulang. Kami mahamu tulang mari berdiri. So ni matu hamu na sa hula-hula nami. Raja nami hula-hula nami. Asa tubuh masuk guru diholak ko lang hutan. Horas malaji berburu. Gabi mahami. Saat-saat disuruh batok hinolo tubutian. Saat batok tula bukan. Pangilot at mata di batang. Liling mahita maguru. Saluhum mahita to lipasu kasu tuhata. Semua mga batok kurun nami nuay raja nami. Nanay ngalolo kami. Ninnarohan nami dung matunga para sa ati-ati do puso-puso nami. Ikon tatiyaw nami ro kamu. Jala sopa-sopa nami. So hindi may liling nga kami. ya dia bang buru buat namasa na di 2 tahun atau roh kamu ma hamudu perjuluro asa huboto kami Mau dati jolo mang mula gabi ma rajai asa kami lahu mangilu kodang tatiyaw. jadi mau lihat mak dia muna mang pandinami asa manotor kami di son namar hula buru ima di parsaripion ni anak nami di bagasa sedarion ala doho do kami seluhun na hula-hula makalacon ulah penortoro ma di bagasa tikion di beni badang ma godang mula-muli ala marmula na uli marmula na dikan di ulawan na hupato pahami di bagasa sedaro bedang na uli Ate hukum manompa. Jadi hula-hula nang bisa lumah. Takas sama beda makudang tatiay. Di hao do
dina rohamu lahu marsopa tu hame hula-hula muna sa luhuna diwe kamudo tangan nami naksong ni hami sa luhuna hula-hula muna tumlas itu roh nami mancalong pasitu na tonggi dalam tangan marsopa rohamu tutu mandabato kami disialani agiat matutu tabo-tabo nilubu tabo kinabirian lam tu gabi na tumurana mo sa luhuna kabaro nami asa hita toktom masih pauli-ulia dinas mirohanta di bagasa senario ima di parsaripeon ni bere dohot buru nami dohot mahami sa luhuna hula-hula muna tulang muna makalatso jadi tarsongon dia pinaboy tarbain nami dinalahu marmeme bere dohot buru nami asa tunglas marohani hamu sa luhuna raja ni anak nami nasa hasuhuton Maduduk. alania makpade nami Halo boy na dito. Mahumimihami ima buru doho bere nami baidawang ma setabi di hamuna musik nami koci ma bena ma koci ma bena Gabi.
molo tung adope naneng marebas nero aku ngajam si nebio doon ibotoku baru manihuru di soon tarsongonipe le ito nabui upatu pahami las nirohanami dalam marmemehamuna agiyak ma manupak mamata martua di bata di pasu-pasu ma di parhula borutai senosa hatu gijangan nyari Enak itu. asal giyak ma tutu tujulan nyarion di pasu-pasu tuhan ma parsari peumuna anggiyak gabi rumah tangga silas niroha dihita namar hula marboru. Jadi ujungan nami ma sipulan nami ma panortorota di bagasan tikion amak pada nami gabi jangan mari si godak si bane-bane ya satu bane rohan yang mata mertu di bata lahu memasu-masu habi di ulau nami di parsari peon yang aku nami bahasa darion laos pehutut daung ma godak si tioi laos pasahan daung ma godak hasatan di bendang ma nauli dari kani Pihak mo na bulong namin. Pingot kami doy. Bulong pihak mo dyan mga bagi Ermino. Ibudik masak kamatok sa mga asuna. Iya tunutin pinabuhi po sa kami soba-soba namin Tuhan muna. Tuhan tayo mana-mana ba iba-soba suna. Sa kani ba na dyan namin? Mau lihat Mamang Guru, jadilah separuh kami berjarohong terus-terus sekarang perasaan Tuhan. Rasa terbuin untuk kita rap padalaton akan nomor perdumut pesir lalu sisi koma bahasa kami song dulu ini kemula. Mau lihat. Jadi ini lah dulu ini kemula Mamang Guru. Lunga di sopin yo. Lunga di sopin. Untuk song rupeng lunga ojek guru kami jadi kebenaran kami itu bisa dalam niat pak kami di keseluruhan sahabat itu atau jadi di guru kami dong di jalan kami besok ku pas kami dekesaur dekesebuluru agian mak di rumah tanggamu saudara kamu turun mengurung kamu di rumah tanggamu kosong di kerana tujuan itu sono prabu kami beri marwani haranam do guru aku ajar makanya itu kami itu menjadi roba dari mana dia kesakitan sono do pasata dekesar 2022 saya mata masalah pada siapa jadi kok kamu on nomor 2 10 naik 10 kiri kok kamu sok kalau kami masuk 10 kiri nanti ada dua benar pada buat sok 10 kiri nasi kamu nomor 1 nanti Ami zaman pergi. Amido dekne simudurulu. Ani pangoli amani karol. Asa saudura pahamu tudolo tutoruan. Ano macay amani tay ma. Oma dekka saur. Saya saur matua. Saat kami saur matua. Jadi ima baru Jangan tu oma. nomor 20 mah mama saudara. Nomor 20. Asana. Apa madiam? Baru Asamodan apa madiam rezeki. Kau jadi hutan baik tay saya. Kau Sa jadi di hutan. malaway pasatami. Natuan hutan nami. Natuan hutan. Dalamu dek ketuamu raja nami. Natuan hutan nadi tau. Amang buru nami lumubi ma ilaiku di sodok ibu toku nang macalo paso-paso pardong asaribeo di bagasa tikio rohami tulang muna si majuta laho pasahaton upa gabi upa horas di siala parsaribeo na pinukamuna agiak matutu di paso-paso tuhata mahamuna di parsaribeo muna jala sisa roha muna udur tu toruan pasahatami di sodeki ima di atas ni idahan alas upa gabi mon upa horas dikesahat dekesaur artinya kita tomata martu di batasa giring-giring magota-gota di parsaripeon nilai kudo ibu toko di son atau mau mengiring-iring hut mau paupa atau paham di son dekesahat dekesaur sisa dapat calon mahamuna saluhuna raja nenakon nami marga sekian songani mahatasya kami ititi masih upah udung les di rumah songani penabuh batu pahami
Tuhan tama namanggohi paso-paso na. Oras mahami tulang muna, oras sa muna sa loob na rajan na kunay mo, tiba? Tasalang ma. Lek kagujo kalau tas do motutsonggo pinggan tulah-ulata nang bulu-bulu. Lek kagujo. Dia mo na kunang perhuas. Dengarong burung sedong ni. Ngomong baju sedok saudara, sedok. Dua. Marulah pula doa ni pada mulate tu adupamu ada Tuhan di batang amanami tarlumuhi ma Tuhan di bagasan tikyon di hilala rohanami do pangaramotomu di hami saluhuna di bagas kai pasiluha apai paso do pasiluha dohami sahat tu di tikyon ada Tuhan di ma di siala ina mangalap papasuasuan perbagasun pasu-pasu perbagasun anak boru ni muriam siap Tuhan di bagasmu mari tegite na luson asdoro hanami nang sumoni hasubutono dari Tuhan. Esok Tuhan di batu pada sidor si pangaron do si ngomong si asdo Tuhan Tuhan. Tuhan si maroham pasu-pasu masih pangaron do sopan kami. Asa gugu hai pasu di hami mangulawan apa Tuhan. Ale Tuhan di batu manami nang baru repek koran si lengan ni aka sutun plastikyon. Terowi hami jalan junjungi hami asa tutong di bagasan asliwa hami mangulawan akaulah para datang. Pujalah kami ma Tuhan si pengaruh Simon dan upaya kami mari dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Bagi kasi pangalan. Pangalan mo muna tua-tua ni Huta. Sarikan. Sa tua-tua ni Huta, sarikan. Oke, kasih. Baru pinggap pangalan mo tu punguan ni mani huruf. Baru mas batu orang sekitar ni. Punguan ni mani huruf. Boro bere ado pasasapa. Punguan ni mani huruf. Ini rupai ka maljalo pai ka. PPRS. Ise. Oh di sana PPRS, sana guys jalo PPRS. Pinggap pangalan. Ini Vicky Playboy ini olah Tuhan. Orang cinta orang sayangku, nah olah udah tinggal honang, tapi karena dua malah itu. Buat pengantin yang berbahagia dan seluruh keluarga, kami dari kaum ibu GSCL Sada Pinggul Toba ingin menyanyikan sebuah lagu puji-pujian untuk mengiringi kebahagiaan kalian saat ini. Kepada semua saudara-saudara kami yang GSCL Sada Pinggul Toba, kita sudah kumpul semua di sini. Berinsan bersatu dalam cinta kasih Tuhan, berikan janji setia.
Berkatnya melimpah itu doaku. Berkatnya melimpah itu doaku. Kami jemaat dari GSJ Al-Sada Pinggul Toba kami bersuka cita atas pernikahan ni anak Sian Hurianta. Semoga keluargawan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan seperti tadi firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menjadi tiang pondasi atau batu penjuru dalam rumah tangga kalian. Semoga berbahagia, cepat dapat momongan. Terima kasih. Anda kadonami, siluanami, unang madiberek kamu sian godang na alesian lasni rohanami maberek kamu oleh ate. Di kamu inanami siya tonga-tonga digiray pasahaton hata na libata marihiti ete pujian nagabimi ang matongi di pamatan pagpagdiyon ni anak parumahan namin kakainang tulupi hamu kami itamiyang namin manimak ko na sila ang ibu na sila tubuhan anak juga buru tuak kali dengan roh. Botton si Jalo Titi Maraku. Baik promosi kami mengusir dari kami. Sini pun pertuturan simenas. Marga ahlo para bersih yang harus dibetul. Mau lihat di hamna para nami mulu hame nani dapat mau na marga 5 juta do nanti dulu. Ya bima boleh tema di para siduli nami. Di hamu nami para siduli nami. Para siduli ado kata di nama tuh mandok jom jabu di bulan-bulan na hot mar bulan-bulan. Marang siat dia peberi mengalabur hot di gurun itu. Nung masada rohani berani apa siduli luhut mulut siya tunang bersani pacocok sadar alani di lusiro ana sida kurang do usar rohani sila kibulut asa takas bulay sadarion namara para mahita si sadaburu mahita di gurut tay si sadahera mahita di herat tay hanami mapagitudo di gulutay ako mapagitudo molo adong ulaw waka ari-ari na mangiyo di rumah tangga ni guluta doang pinatay molo hami di julu hamu magikunan molo hamu di julu hami magikunan matutu alani di gulong na sinamo na usaro hami molo tukso ko pinanago ka sa tabi tuwang mo para sa diri namin uli baru hamu magjan asa hata dia tua-tua ini kalau nami sini si kopang pulang-pulang perahu otik susah dia sinamo ibu teh nabuin pas hantam itu kamu persidul nami satu kata mah yang bermasuk iya matutu
alani aparasi ini jelas marwah mujalah harapan kami dak kurang kata hak sa situng namu dulu kami mulai sadelon nama para nama menang di banjir di baru jalan daerah teh bulu sada marwah tadi si manangan belum bersuhu di bagas sida sada mah kita dua bulu sada kita takas mak dapat kita beli tempat kami matu muda sedaruan hari ini mani huruf doa sejuta para hamarangi pagi di bulu daerah teh bulu tak kasih tong 13 tahun Mbak Cucu. tadi peserta memang uli marwahani damai macam mau lihat teman sama nanti kita salaman Jadi soal wadi itu nama Hamarangi sada maruhata mau lihat ya madia mata martua di batapar horasa madihita di ulaulas nerohana tapatupa di bagas sadaro di hamuna apara siduli nami ala miana kota marga segian di bagasan sadaro mani huruf margana las rohanami di narak udur hamudu hoti anak kota marga segian rona umanda bentuk kami di ulaulas nerohana tapatupa di perhula berwota berhiti persaripeon ni berenami nonggabe helamuna borumuna nonggabe borunami di anak kota marga segian sapajuon buru mahita hamisi majudak doho tamu para siduli nami marga manihuru hobar maya para siduli di pandohamuna molo hamu di julu hami madipudi marga simajudak molo hami di julu marga simajudak ipudi nami mahamunangki nami marga manihuru madapoton ulaun ni anak kota marga segian sianon sahat tua kapartikian na mangihut yaka ulolos ni rohama si dapotota madapoton ni anak kota marga segian. Jadi di bagasan tikyo di naung gudang di calohamuna sinamot ni burutay Mungah jalo hame bedison las marohanami para sidoni marhiti na upinasaha munay. Jadi duk di masaha tamuno na para sidoli hobar di bandoham munay. Sapa jawon yan ako mahita maradupun yan ako tamarga siagian sianot sahat tu gijangan ni hari. Jadi di hamu ibotoko di son. Di naung majalo pasu-pasu pardonga saripeo kamuna dohot patupahon ada nauli na dinggan tu para sidoni nami marga manihuru sahat matuhami amung mudison itu tu marga simajutak ima sinamo na pinasahat ni hamuna marga sigian raja anak kon nami Tuhan melatih kami meh mulai setikyo molo roho itu tujulo nami sado gitu buru 5 juta doho di hami mani huruf ma nagabi pangitubu hami ma amungmu nagabi painudon ima si doho nokku tibo toko diso agya ma di parsaribeon nok pinok kamunay parsaribeon silas ni roha mai di parhula burwota sianot sa hatu gijangan nyari si jakono di badan siapun itu di munama akan nauli na dinggani ang giya matutu macako badan mga putod di hatok ma ibotoku dohot leku giring-giring gota-gota hatok mau mangiring-giring puhut mga upa-upa molo tumadong akan nauli na dinggan di parsarebeong mona siya nama muka di bagas sedaryo udah ko perjulu itu laut manihuru tu 5 juta ko mangalu-alu itu dah torok po kami di son di pinggul tubo di sialan itu idodohonoku una ko tu manihuru ikon tu marga 5 juta doho itu mangalu-alu pos rohanami akasilas ni rohama si begion nami siap parsarebeong mona dalam songon di pehata itu nabuhi tarpasahataw di ulaun di nama jalo sinamo naguda kami di bagasat tikyon asa bagot namar halto maringgan jaga tadung marmian horas semahami among mudison saluhu na do inong memarga 5 juta nama jalo tubuh masih kak ni di hamuna para siduli nami mani huruf rabdo segian ya nakon nami nama ngalian langsung ini pacakoran nami di bagasat tikyon horas semahamuna para siduli nami mani huruf horas nang ya nakon nami marga segian horas nak itu caluk nabutima ya bima para sidoli tadani takas mangguri julu muna side boru 5 juta jemput damang bang orasi tapi damang matu 5 juta side takas dari jakur raja boru ni
Lima tadi burung. Naung buruhan mau dibagasan John, pasar keumuman, saat pasar bentuk pasar itu tidak sampai luas dibikin kami, kan saruna. Gimana mulai itu son? Sekarang ini memang kita pasar itu, ya mah pasar itu sudah digagal. Horas sudah mah. Horas. Iya, gabi mah. Promosi nami. Dengan Muhammad tong masalah tangan do tak paras itu dengan sejalan di Marak. Bapak promosi nami musi dalam. Ya, biar menggadi.